Dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Ljudi, evo nas u 6. epizodi Minecraft preživljavanja sezone 2 i danas je vrijeme da se malo enchantamo. Ja sam malo prije išao da kopam diamonde, kao što vidite skupio sam 19 dijamanata i pobio sam tamo sve iron goleme i dali su mi 22 irona. Znači sad imamo evo 37 irona, moćemo napraviti anvil, imamo još ova 3 diamonda, imamo 22 diamonda sad. Znači moćemo napraviti enchanting table, samo dok ja odem iskopat obsidian, vi pogledajte taj isječak gdje sam ja kopao dijamante. Dok ste vi pogledali kako sam ja kopao dijamante, evo ga obsidian je spreman, znači još ovaj ovdje. I imamo 4 komada što će nam biti sasvim dovoljno da napravimo jedan enchanting table. Hvala Bogu pa smo knjige skupili kad smo bili tamo u strongholdu i odmah možemo napraviti full da bude sve knjige, tako da super. Inače ljudi, lajkajte video, pretplatite se na kanal i uključite zvonce. Hajmo što prije da dođemo do tih 300 subscribera, više ne znam šta čekate stvarno. Znači uzmamo ovu i šta mi još treba, ništa. Samo da napravimo, znači, još jednu knjigu. Zato što sam zaboravio da će mi falit, ne kako se pravi knjiga. Ovako. Znači pravimo naš prvi enchanting table. I evo ga ljudi. Enchanting table napravljen i sad sam ja to planirao privremeno staviti evo upravo ovdje da nam bude blizu dok se enchantamo. Nadam se da ćemo imati dovoljno drveta da napravimo sad sve knjige. Sigurno hoćemo imati, imamo znači tonu drveta. Hajmo odmah napraviti, znači doslovno je ovo će mi sam biti dovoljno. Evo ga 15 knjiga. Imamo znači levela previše. Tako da ćemo svega imati dovoljno. 3, ovdje 3, ovako i evo ga. Hajmo znači da vidimo da li imamo lapisa i šta, jer ako budemo imali to će biti dobro. Ako ne budemo morat ćemo da idemo minat. Izgleda da nemamo. Ništa, ja se bacam u kopanje lapisa. Krenuo sam u pećinu, porio sam sve i dijamante i iron, tu sam ispod glupa, ali evo barem sam našao ovaj lapis konačno. Mislim čak da će nam ovo biti dovoljno, a neće biti dovoljno, ali eto možda nađemo još negdje. Evo ga i ovdje još. Ma tu. Sad ne znam da li će nam biti dovoljno, vjerovatno hoće. Pošto imamo ja preko steka. Gledajte koliko ga ima. Ništa, vraćamo se mi kući sa stek i po lapisa, znači to će nam biti sasvim dovoljno. Evo me ljudi, vratio sam se kući sa svim lapisom. Sad ćemo mi napraviti znači helmet, boots i pickaxe nove, zato što ovo nam je već skoro popucalo pa stvarno nema smisla da to imamo. Znači pickaxe, helmet i boots. Napravit ćemo jedan anvil odmah, evo ga i anvil. Da možemo malo popraviti i ovo, sad crafting table ću ovaj ponijeti tamo, treba će mi. Znači potrošili smo puno irona sad, ali ne veze, znači ovdje će biti anvil. Crafting table ćemo staviti ovdje, dole na rupa ispod, ali nije bitno. Sad ćemo popraviti malo ovaj ostali dio armora. Znači chestplate, ovako za jedan. Kako ovo sad porediti, evo ovako, i ovo ćemo popraviti za jedan, da nam ne bude ovako pokvareno. Vrijeme da vidimo šta možemo dobiti na pickaxe-u. Efficiency 4, a na chestplate-u fire protection. Ajmo pokušati sa efficiency-om ljudi, nadam se da će biti dobro, molim te da bude dobro. Da vidimo. Ja moguće, a mene stvarno neko zezao ovdje. A na ovom Fortune 2, a ovdje Blast Protection, a ovdje opet Blast, a ovdje Respiration. Fire, ajmo sa Respirationom sad probati. Protection 3, Respiration 3. Haj nije loše, za sad ostavit ćemo. A ovdje
Unbreaking 3, a na chestplate'u Torrents 1. A boots, blast protection. A sad pickaxe, efficiency 3. Ništa, ovdje se helmet, ne. Najviše im se isplate boots, ne, leggings ovdje. Unbreaking 3, ja sam Baxus najveći. Moram prespavati i napraviti onaj grindstone da možemo disenchantovat stvari. Sad nisam baš siguran, ali mislim da se to pravi na neki način, ali eto, vidjet ćemo. Uvjerit ćemo se sami, samo dok se ispeče sad malo ovdje komada. 1, 2, 3, sad se od ovog napravio slebovi. Ja mislim, i jedan slab, da. Moramo stvarno disenchantovat ove neke stvarčice, pošto sam stvarno ispod Baxusa. Znači, pickaxe definitivno. I ovo. Idemo sad na pickaxe-u, efficiency 4. Ponovo, hajmo pokušat opet. Efficiency 4. Ovo sam čekao, ovo sam tražio, znači, ovdje sam imao sreće sad stvarno. Znači imamo brutalan pickaxe, što se tiče chestplate-a ne valja. Protection 4 boots, a da imamo leggings, Unbreaking 3. Hajmo pokušat sa Protection 4. Samo Protection 4, ali ne veze, dobro je za sad. Ovdje isto Protection 4. Jesam Baxus, a ovdje Unbreaking 3 i Protection 4, brutalno. Boots ćemo, ne. Chestplate moramo disenchantovat. Unbreaking 3, nemoj sam da bude sam Unbreaking 3. I Thorns 2, što će mi Thorns? O ljudi, jesam Baxus. Aj još jednom ćemo pokušati, još jednom. Protection 3 nije loše. Samo Protection, nema veze, hajde. Imam znači solidan armor sad. Pickaxe brutalan, što se tiče mača, neću sad njega enchantovat. Joj, morat ću još jednom chestplate. Unbreaking 3. Fire Protection 3, Torrents 1, pa nije loše. Bolje nek što je bilo, realno. Na sjekiri, efficiency 4, hajmo sjekiru enchantovat. I Unbreaking 3, brutalna sjekira. A sad match looting 2. Ne treba on. A ovdje silk touch ne treba mislim. Ljudi, znači sad smo enchantani na brutalne enchantmente, tako da vrijeme je da očistimo inventory i da završimo epizodu. U stvari ne znam da li ću završavati epizodu još, pošto je mogli još nešto uraditi, možda sigurno. A to što ćemo uraditi je razmnožiti životinje, zato što ono realno ima malo ovaca i malo krava. Mora tog biti više. Sad ih je ovdje, znači 2, 4, 6, dobro je. A vi krave, ajmo i vi. 2, dobro. Sad imamo znači svega, ajde uzmemo my experience, mada mi ništa ne znači sad ovaj. Konju, evo ti jabuka je jedna, hoćeš pojest? Eto pa ti pojedi, ostavi sebi za kasnije. Čekaj da ti ubacim i ovu. Joj, konju jesi ti Baxus. Eto pa ti to pojedi kasnije. Ovi putevi mi se ne sviđaju, ali doće tu vjerovatno gravel ili tako nešto, pa će to biti ljepše, ali ovo je samo privremeno da imamo ovdje da hodamo. Nether wart je porasto, tako da hajmo i njega da srušimo. Da vidimo da li ćemo sad dobiti šta više, pa smo prošli put stvarno malo dobili. Sad je već nešto ljudi. Da vidimo da li će nam ostati, da vidimo koliko će nam ostati. 47 smo dobili više ljudi. Tako da super. Ako do sad niste lajkali video, ja stvarno ne znam šta čekate. Znači obavezno lajkajte video i pretplatite se na kanal. Hajmo što prije da dođemo do tih 300 subscribera više. Pa onda do 500 pa do 1000. Ostavi Nether wart ovdje i to je to. Tako da to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, obavezno ostavite like. Pretplatite se na kanal. A mi se vidimo u sljedećoj još zanimljivijoj epizodi, ja se nadam. Hajde, čao, sad vidimo. Čao.